Tisoviwe, Arakilio Jesu Christa Zananu, Kenisedi Kepelimego, Bete Kelushia. Tie Botike vi, Pomakere Haungula Lidi, Ugobukeze, Jehovah Solaliki vi, Potihaungukilila, Keteziese Jehovah Tiawe. Mutie Tisoja, Ukihula, Meye, Mu, Pomakere, Tisojapoe. Kequilamone, Tie Tisoja, Sedi, SMS Doyapur Sande, Chepieba, Mutia do. Kershom hatogo, how Bemadi, Kehou vodio. Sisie, Pa uni pekri kejeboliro, SMS doyapur nunu, Tiado, Ketu nunu ugo, Kepetago, staff go, mu, Kepronogori, Cordi uze, Kehuba. Jesu Christa zanunu, Pogopete, Zeliawe. Kezekehu, mu, Kepergrovo kechenu, Miepeteri, Tejangulie, mu, Jehovah Zabu, Kemeyo Chilietena. This morning, the church is blessed and delighted to have our friends from Shalom Mission School, Doyapur. The staffs, teachers, and students, we welcome you in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. And we look forward to a blessed and meaningful time of worship as we observe SMS Doyapur Sunday in today's morning service. As our service is conducted in our local dialect, Tinidie, we regret for the inconvenience you might have to face, and it is our sincere request that you kindly bear with us. I would like to read a passage from the book of Psalm before we proceed into worshiping our God through music. Ugo tsali sedi Jehovah Kerüsuo legedam hodze cheliko hetefa pengu bomu kinye persona. Psalm 95, 1 and 2. Volie kelipie Jehovah ki shike. Ukini fe prabo chibie ukela kelie zikreu ki shike. KETHODIE KAKESHE SEDI BOMHODZUNU VOLIKE UGO KELIDI UKENI FE TSIBIE BOKI SHEKE TERIONU UGO BETEKE ZEDI ZALIKU GRESEDI HYESORU HINI SIEDI RUSOJE HAUHA KELIBIE JEHOVAH TEKE. Thank you.
Khalidi, chorus Akemere Krista Giba, how Gelililome. Shall we all stand up? 고 타소리 저도게 샤티우 세계를 소스레죠 하리 여호와 테질레 보자킬레 케미고 도누 보마토고 베시슬레 길리피에 포키슬레 KETSHE 츠포키슬레 니에포마토 응어저거 베테 부슬레 ni puzono petekze KECHA solomo kemesa kerke topo Jehova nzobu kemeyus siliji jedo kyshoti hano ngula kilela KETSHE kapie ntsya yego unmidi won choba
Dari homie unu ready vorba me nong me jidi vorkele pette kogi tenukere mu keni THEJA kapitje jedo homie utsone kropola vorsolio moteme ngume jidi soko sekesho sje KEKHRÜ tie KESHOTI HANE UBCM Mezageba Shalom Mission School DOYAPUR Lanu program hau sekesala kihuri pezie mu KETSHE kapie ntsia jedo higo ke zedi lesaki hanu ke ba ke pronome mi crediri me fa mu ke patago mi Kerüsuo Siro Mezageba mi tenie mu UBCNU mission neri tsudi tsegeba KEKHRÜ hakola higonki higo meje meloya nongo mejidi gevi ke sorho THEJA kapie uko tsusomo uko bu unidi ukivit to kagasano lesaki habu viki he mu ZHAPU matho SPEJA 사슬리에타냐 시로 찌티에 미마파 뱅우 클래스케르 노케 바고라 차야 노고 스리 츠페니스디 오코부 우마토 스크레켈류 슬레치 레스키 하울라 마케크라 스사모르쇼바 데리 지케프르니미에 미사고라 세모르쇼 토게바 primary school building 하울라 키 차야 노 차크르스디 예고부 뿌띠뚜기 기하우 칠레기돌라 예고 ngumejeseje KEKHRÜ TSALI keba mirkrawa dimasa themeko muko mirkraw chiri hindu jonu baya ketsala yego inki yego meje meloya ukobu kelakele chau silidi nfupesi vorle ketula no uko rsusachi kedo hyo kezidi school management bogla share chaya jabe hyo chairman tsa mu member ketsuko share tsachi kedo ki huche matho peteko kapen pele suya no kipulker na peteko donu balichi no massimo KETHÜ THEJA kapie jedo dipusatyo ketha hiko school management board chairman ziche sidi pobu medor hienu ZHAPU soselietanya siro Kehou chenu mathose upekelasogo pettebu potununu sevole ketola chata kevi kapie uko pette tsasje matho ko pettela KETHSE kapie tsudi yego keze kinurhe ur halekata jisu krista zanu nki THEJA mukeko chasatewe amen kebar vide tisoviwe jisu krista okelagli uzanu kinise tido haki havor kershokinu ke pekro ke bagozo shri sasie ki tikinu no online no ke pekro ke bagozo shri pette ke lusia muzelia hokibo ke hunu themi ke sari musia sasie puti ke chasinu chazu u tho u superchabadi vor ke pekro lagile sikesri themi zingusia musulari uni bikriba muchi do homie career chadi mori puti ke chasinu vor haki anu keze kershono ke pekrobali ro ki huzanu mukrisa zanu ni zelia we ke tsuri pudla se yamu ni kihira ka baki UBC se ni ke pele ki kuchdi vor keze ke pekrobazoli je ke se ni ki chasia ugo je do ugo shogo introduce ke zum hoza ke pesi ke za cha se li do se go introduce se di ubu pati se vogda so achudo kiri uli ro ugo vorgaja Thursday mu Friday 14th and 15th July
ti soja hanienu ke baseri potien no basuru ke cho THEJA ugo maturity class u balado sala nikehu buri nyonyo mori nyozo shiri baptism piledi maturity class u attend sali mobile ro nie beziri puti hawa lebadi vor ke jadio badonu ke ze baptism class nu ke pe courses je ke se candidates ko peteki chasiya ugo batch ke nie mese maturity class hawa zili mo vorde mo chiki me kazaba sala ke upuri hawa puti lebadi coming Thursday mo Friday bas se di poteki ke ukin volie idi ugo ke ze baptism class maturity class hawa suha bado basala lebadi vor bis je mo ugo WhatsApp konuri information petala so do se ke petau go shiri ugo pesi la so do keniuli ro ugo chedo program bo tefugo kikrimuri lergazgi men's conference pa do bas program hawa za saba muni go khomenguli di bada me chede ugo July 22 23 Friday mo Saturday ke ba pengugi UBC men's conference hawa ba do ba mo Titheli ro ugo ke patau Dr. Kethoser ke vichasa party japuti sela so do musula thefu mi ke petebu puti hawa hala chaba leba di vor men's conference ti hauna ha ke pekro bis je ke su ha se nikit chase ya ne homie program nguli modiba ro bagajigi krotho ke se ko kindu program ha pili review July 22 Friday ba pengugi sasia July 23 Saturday ba pengugi di go vakenya ki hudo hawhal leba mo hawla chabaje seoli ro ugo monthly Bible study hawha coming Wednesday balado vorgejo Wednesday nye sala ke basari potigi ugo pastor arsele poti sela so mu ugo revelation nu Bible study hawha series hawha sedeli di ba sala ki hu bori haw leba di vorgejo Wednesday nye ba ke basari potigi la vor ke pe crossje ke se petiki chalasia ugo chi doli ro ke pesi ke vom hedi Shalom Mission School Sunday hawha te ugo teacher serepo vogadagi uki hue mission lie kere thobo mission mato project kere thobo sedelie mo 1991 je Shalom Mission School hawha sedelie mo teacher serepo vode mo teacher sorume se vogadagi ugo 25th anniversary uri be balidi ugo ke pekrovorje mo che do Shalom Mission School nu staff ko se students ko ke pathago ke je khorba sala ugo bu poti se kada moza ugo introduce with sa sidi ugo ze ke liet we ugo che doli ro ugo chairman zo shiri se headmaster zo shiri uni poti se ke zunu leski je uri push do sala a petsedi ugo Shalom School je pula ga su hat solo de deri ugo Shalom Mission School Sunday hawa zedi ni homie chi do vor ke pekro gabanu ke pano fanyer chsedi ni haki vich sna ga za ke leskinu ke krohi sna ga za chike zo hobali ro ni go tho su leba di haki vich serivi mu ke husia zo shiri ni school ministry ugo mission lia ha lanu ni nu hobaro se ugo pastoral team staff kori ze ke facility mu je do suri ni leba je ugo chigi kehununu pethogesha board members ko me kere kenye Shalom Mission School board chadi leskilam har baya mo chie anye THEJAO bunu chairman saba se Dr. Buno Dr. John Dr. KECHA MEGONO SWEDEZHONO anye those anye menyokolie se ugo OSD sigaba sito se headmaster KEDOROKO se pastor henibo ex officio chadi hego ke je me kere kenye Shalom Mission School Board hawha mo hobaya mo che do program nuri board members ko ke 30 microbo poti sebo so do sala suri lebale mo che Shalom Mission School nu pargaba ugo students ko me mefe thef parba se driver mekini parba mu ugo ke pathogo mi suru idi headmaster mu OSD je di parba mo che do ugo ke 30 poti sebo so do mo ke panofubu ugo ZHAPU ho jasa mo ugo mi popo ke zer sasthina so ke su ha ke chawe mo puti khasdi ugo pette buchi thasdi ugo zegele so so I request students staff and everyone who has come from
Shalom School Doyapur to stand up for a moment so that we can see you and welcome you. Yeah. Thank you. Please be seated. Ugo chidi puti khasdi je ZHAPU TSALI se choreography po SMS Doyapur students ko kinu ZHAPU su hachus do se ugo report mu KECHA tigo makenguti go jidi ke 30 program me jidi se vogada su hachu do
Tisoviwe, Teretonu, Teseteru, Zapuzaye, Petekabe, Frigeto, Ukepanafat Seawe. Puti Kivi, Kezahe Getsobe, Ungoleski Shalom Mission School to City, Shegobu Kor, Zapu, Mu, THEJA, Mulito, Zugula, Ukepanafa, Tezeke Kali Lotawe. Suro, Puti Kivi, how Kabe, Hego Ketsekizedi, Hego, Nimu Hionum Sedi, Kordi, Ukihuze, Keprobawe. Mu ato sunu siro Shalom Mission School leskizano kinise lerbaki le pete petosoyawe leskize pu ketamoza detsabo pusomoro numonte mu suliro ngo njse mu nrechi tepe tibo zegese pandemic ti haunu temeke kari potikere zegese zati zegese mu hautiu nu hekekuri Tepe Geria, Tepe Gemesi, Zekese, Getsuti Hanu, Ukihue, Getchanuri, Musikir Kanu Zoshiri, here Kekru, Var Krasakesola, Gepanafubu, Japibia, Ukihu Tasakili, Chiletena. Suro, J. Haganu, Leski, Ze, Getsinu, Gepugili, Chiledo. Je ngo leskiu no Shalom Mission School DOYAPUR no liro ke pernamie me credit me fba ke batamie me kersuru mu patazo ke mo non teaching staff me tenie sidi keze ke krubo tsidi keze nipu zapu tsobayawe siro ukihue puti patenu leskiu la tsaba zakimidi Tithe SSLC Kaduker Resolri Pass Pevi Segile Chilia Hagopete Kihu Kepelemiko Getsalazaway Siro Leskipo Seketa Classroom Rabimo Sekimidi Ngo Sports Facilities Kuri Semorso Sabaya Sekimidi Atan Nilo Mu Afabuno Unye Leski Semorso Tobazabo basketball court bo Terenu Talaketso Mezasidi Jeketso Kepernogo Tavakise Unisidi basketball Zubaya Mu Pakivi Hagotsakesala Kepanofa Bezewe Mu Kepanofubu Zapibe Utsos Hasakili Utseletene Suro U Lesekiwe Lesam Hasir Bimudi Refakita Teri Dimasagoburi Kepanofasili Morso Zalano Delekevi Rise Kezaya Mu Haunu Inino Mu Sito OSD Unie Sasedi Morning Assembly Nuri Mori Hostel Nu Evening Worship Service Nuri Tsunuri Ushetsedi Kepanofa Zaputsubaya Mu Unielanu Hakekranu Lesku Memi Lebaya Weketseri Ukihu Pesisia Siro Ukihue Managing Board Visa Zogobo Petosedi Ungo Kapatao THEJAO VIHIENUO Krokonu Hakekra Selebawe Mu Putike Krazader Leski Vapi Siro Leski Tarho Mu Leskila Ununadi Hakekra Nu Viki Hili Zoe Gesase Mipetegogi Pesisia Siro Ukihue Leskiu Pesheso Erbizomodi Ketso Famigola Compassionate Ministry Haunu Zanu Ketso Famigo Leski Fury Free Sponsorship Sidi Kesesabaya Mu Kehou Hanu Kekru Care Family Care Sponsorship Haguri Kabie Kepernamet City Hagunuri ZHAPU Kezasile Bayawe Suroche Ahagano Leski Semorso Tobakezo Bobia Kezalina Musuliroche Ungo primary section Ru West Abade Slanoche the most urgent need draw Ungo primary section Ru Somorso Bibade Sla Hagonuri Ukihu Kekru Samolirom Hapoichelinja Slano Ukihubu Hanuri Kingo Mizidi Kekru Lazazi Kitase appeal Salaseaway Siro Puti Hanu Sekata Tigi Habobia Ukrisargo Chisana
Suliro, Nigo Tier is a tiki Shalom Mission School, Doyapur, Rescue, no Rekerse, Mu Kepronami Kepra, TSALI, music, no, Shisha, Rezakis, sports, Nuri, Unazaka Krabas, Lano, Nigo Ting Mulero, Kerdi, Kepronago, TSALI, no Zushiri, Mu sports, Rezakis, Tatezoshiri, Ker, Hyo Patasamu, Hugo, Hasero, Hugo Nisa, Zodo, Kesedi, oh, youth members, me, because Chisayawe. Siro Ukihue, Putakimedi, in the same Richi, Tapetuno, Leski, no, Kemanga Taliki Visa Getsutuno, Zoshiri, Ukihue, Society, Hugo Kemangatamo, Zofadamodi, in the same Richigori, full salary, Sube, Hugo Tosawe, Sla, how re said it, Kehu Tezese away. Suro Ache Haganu Bible verse Ur to see to Yagazabose, Perkezalina. Jeremiah 2:10, Nafatafa, Kuso Kerpo. Nicolam Harakebak ko Siba, Jehovah Sia. Niedzavilam Harako, Munie, Peso Waketo Lamo, Shezeke Merpopie, Nietzaketo Lazo, Nietzaketo La, you see. Vado, no Tatsakili, More Unu Zofagili, Tigi. Bible verse Hari, Presidi Utsaketafa Kilesilawe, Mu, Kepanofa, Pomharabola, Ubu Ke Doyapur Numba, just a lady, Nutefa, Mu, Nigo Ketsalanu, Tefasalidi, Umatogri, Sovoyawe, Mu, Sasavokato Nuri, Ukihubu, Hugo, Lescula, Sasabaje gets a se Pesisea. Mu aditelano ungo lescue pesegile dice serpo de muche sorkinio tata de semidi je managing board goro higher secondary po pesegato sunuba sla ungo metric resultry hagi visale 75 and above teachese consecutively how mulero ungo higher secondary peseli kivi provision bas lanu haulari managing board mu lescue we haulari chabawe mu nuna chogo sekazageli gola nyombe tapeze mu je jiwadalero a slide show hari pictures hoyo se ngo me themigo pekigile seleda mu potiu seleri. Thank you, dear students, for your beautiful message through your prayerful song and choreography. May God bless you, and may He continue to use you in His ministry through
your various activities. Headmaster Mpejewe, no, lesaki zeu, pupe, gazunu no pusa, chusuro, merhiri, petasadi, ukahubu, nyogo lesaki kimhiri sevashi, sumu sumu, shimetsu, lekalila, nipu jabi, intasa, lesaki, itasa tenda. Ugoche, kachatiu, no lerdatio, mu, chado, deleno, tukaba. Kimhe ugo peteri puchahago pe kepenyovaki umejemelo leto tie liro pugasa kimhe ugo lesaki Shalom Mission School Doyapur Sunday mu kachacha kagesuko pe kazali di menyo sedi chalidowe. Now we shall have a time of prayer for Shalom Mission School, Doyapur. Therianu ugo peteke ze hakola nyepu tejelina zapoli ro poke kepenyavu ke krie mu ngu ke meje nuno Shalom Mission School rugose word isoza how petso ke sala siro lesiki vi ke he memeza ke za ri shisadi uni seba jitie ugo kenapu ke se game he HSLC result ri viselye muchitie ke pronome me fa ke nye exam kha ke sunu me kerüsuo pass le mo hago dono me ke nye subject dienu distinction marks ngu lie shi ngu prelie shidi THEJA ke ye kesunu shilie shiro me po subject senu distinction ringu lie KETSHE sila hagula ke penyova peje she chakinyu li ro chakinyu pe ke penyova THEJA se kenuli ro headmaster KEDOROKO siro ke pathago office staff bus drivers ko siro puri ke krikrinu lesaki no hatse ke bago pete ke penyofe ugo krohi ugo rogo sebadi ugo bunu hatho hatse pete nuri uke vito kapie lesaki krohi ke bala ke penyofe THEJA leto se seuliro kengu nuri nguke monuri teme ke krari puri ke krikrino lesaki krohiba sala matho ke vi hago tsibe lesaki tsake bagola ke penyofa THEJA le do mochego putisele vide ke penyofa mpejewe nzatsewe tisoza hola nche mpejepe kriale nebu Ugopono, DJ Poshepo, Vimeme, Vicky Hememe, Zakatalam, Peshewe, Mahogo Pete, no, Krohigasalazo, no, Wachatasa, Lesecu, Krohigasalam, Peshewe, Nepotie, student Mimikichu, Lehanono, Nepu, Lesamhashi, Fodi Lerbashi, Ubono Surabimo, Ndeliakevi, Shiligatola, no, Rotsace, Urhusace, Nepu, Chatasace, Chidi Ubono, Nepu, Nkejium, Wodi, Fogace. KENYEPU PEJEWE CHOREOGRAPHY HSLC results NYIEPOU V KETSHE NYIEPOU SE bien ukt KETSLAM PEJEWE JABINO NYIEPOU PASLE KELEGO TSALI SHIRO TSÜKRÜ MOKATA GOBUNRI UTSAME JEDA HE UGUBO KETO TICHEGONRI URHE TSADI NYIEPOU UTSAPRO Krista Hagelizan Chawe. Amen. Sishe the Ugo Kachacha Pengu Ba Mu Hago Gazali di
chalido azata gamba ro keriu sunu gamba go bu KEPHRÜ go cheriu kepenyo fa sile modi ba ke chokola siro ugo donu homye jisu krista le pio vietsle ta zori ukra mori ukikru mori urunamye umelie mori upesegata u pridi u pup prapalie kenjadi ba ke chokola chasije uke penyo fa bu posile ke mo ko ratsa jiu KETHODIE melu kabinu mi cheke ba gori tsedi ke penyo fu bu go yas le ke tola chasje se she ro hanu second ro no ka ba go bu le ski to fo go la chasnu ya je ugo kinza headmaster pu ke kazak ke mi ugo primary section kiu tatsu sebare cheke ba li ro slango kika sabo semor sho biba se she su rebizomo tenugo hostel risa semor sho ba mu lesiki bas porisa semor sho ba shidi kazaba sla o ke penyo fu potio potio no lesiki to fo ha ko tsmu ngule ke tyo chakrye kasno di chasje se she rose hanuka bago buchasa kenoli ro Shalom Mission School Managing Board Chairman THEJAO VIHIENUO mu member ko mikere kenye ko bu uke penyo fa chatha mu pokevi pokino ke vorm hasi mu har ke vi ko se uko leskiu krohipie pobu vi ke hesale ke tola chasje shiroche do DIEKEPU THEJAO lari chapekri sasaje se she ro die nukabo ko bu chasa kenoli ro uke penyo bu le sekila KECHA me vime prayer warrior special sasa siro tsile ke vime bu le seki tofono ke krohi sile ke tola mu nyepu bu temie no hosa mu ratsadi DOYAPUR mission lieno tyopar sale ke tola chasa siro balcony no mu cradle room siro kitigi no KESEKESHÜ ka bago bu uko OST sito meru mu pokinu me enino poro students life supervisor tsa ba mu unyenyo viso meru la chasje KRÜ haula kepenyofu ke THEJA khaslie sito mu enino unye kevito kabie ukoleski hanom hatsaba mu unye ministry ginu ukohu UBC mu leski ri THEJA ngu phileba nyepu bu KRÜ hau kruhi sasa mu utofo kori umengu gori mohos siro keni THEJA mu ponune bu ukozesi baligetola chasje 시디 우고 하고 비세 차프레리도 뭐 이게 그렇게 변여봐 베제웨 니부 이거 저도 니부 레스키 저포고 세 인기 헤메제메 로시아 니부 노자비노 니부 이거 레스키 세모르케 쇼바 니부 저호바 primary section kiu tatsaga ba hori nipu no shiba mu mejeri no potito gi ubo lesik ngo the kika sabo specially ke tola no chakra se che sekira kachari krupie le security se che jo shiro nipu ugo tenugo hostelry semor shaba mo nipu medoli ro no hori chakra bio che shiro nipu basri se samo shoga ba no nipu no to for hori mo hoselie ni chunyo bien students ko chaga chano no war hano no prana bazo sheri ke khoke ke to fari nipu volume ba ge zuri shiba mo nipu no medoli ro nipu no chakra se di go basri bo mula le ke to chakra se che jo shiro nipu hego
THEJA KABI no NYIEPOU Jehovah headmaster mo teachers ko pete tse NYIEPOU Jehovah no jabe chaga su pete gom hoses che di Jesus Christ ar hakele zan chasya we. Amen. So share 제대로 너무 바뀌었는데 너무 아쉬웠거든요. 비실이 걸리고 뭐. 그 차츠리도 KRÜTA 해관 THEJA 노티소니에 THEJA 보히게 KRÜTA 세 해츠사 계속올라 베텔람 비시웨 예세모게쇼 해조프 보히게 KRÜTA 저거 노 카비 해츠서 니부 마베테 인키노게 보르조 비조웨 베제웨 니부 해고부 세리 해 닐리아 계속올라 저 KRÜTA 해고 해모르 비조모 데리 해 가게스누리 비엔르 쇼다디 도즈프게 바곰 호 자스제 시디 가게스곰 호누리 자스리에 주시로 니부 경우게려고 호 자스 잠깐만 사슬리에 시디 하고 하세 게디 츠페자페 찰리체 ZHAPU 자예츠게리에 츠리체 주시로 니부 자비에노 아셔스코리츠스제 우고 세슬리에 시디 우고 마토하노노 레토하노노 니부 인게니 테자링울리에 시디 월게도 디고노조 쉐리 리에츠게 츠노 니셰디 우츠 볼리에 주시로 잡요 마토마츠 기티기 누조셰 차주조셰 베테고누리 우고츠스제디 예수 그리스도 아르하길레자노 차무 아메제멜로스웨 아멘. Jido Catholic per Kazasha Ketoro, Hasidia Kera Mefundu Mefapingo, Hasidia Kera Mefundu Mefapingo, Kimetomie Me Rakache, Kivifatui, Kerjemie Nue Pomakido Yozo, Kimetomie Tie Mikekra Vachashia, Deri Masike Mumie, Hasim Hale, Kejela Sietaya, Jehovah Teja, Hache Penishia, Mupoe. Tenu Keshose su Sashayamo.
haleke mumiela hakesho keche rejepo kimhizo deri pochapola kesimie hasi ponia kerjemie pri ke bau pogivortio deri ke metomie mengu ke bau chepie potsatio ti recreer faketa tui kerju basamutatio deri ke metomie kechache la bobo depie pate beje KETSHE 这里的，我们说到这个多不就话，不是因为那把不的好努力，那个是把的那个不，是说嘞，我那看个沙拉边，是两个字了，你不，可以世界，你好不？Kepelemie, nyon kepelemie ko. Seu viețile KESHE, seu medzile ke vidie, pupe o koze ka zakile tsuji. Ake kubamo, ake vidja, ake sikele, zake tsula. Arakale o Jesu Christa zanum ha ko se enki chamu ameje melosawi. Amen. Kehou Shalom Mission School. La diobad po chepe Khise. La siki ayuno KEPHRÜ mieko KEPHRÜ mieko lietoko musiro managing board sidi la siki ayo mezaba ketsuko la THEJA chalityo Kehou tibo chepe Khise la Kepenyuvut se mu Kehou pejewe. Ugo Kehou calendar majiliro Shalom Mission School Sunday hauliro la kevor duban hinuzmese. Diri tie KEPHRÜ ugo summer vacation sededaje. Sela ugobu Dio KETSHE come nu, ugo mission le siki ayo ala dio bao sewa ke tu lady she kenyo wa Sunday nyemodi how se pe jisevor tie ha kaslide. Le siki je ugo headmaster ki nu headmaster report nu risilide mu makekra silide. Diri put tingu keliki leseki hau kedipo chapula mezabashi kidichu DOYAPUR no leseki po sebadashi mu leseki hau no matom suvogetum har corporation yo gozeka zasenda leseki hau Uncle Arun Kachari mu Ati teke tuonye Kehou UBCbu Kehou kipo alasekipo sede uko dimasa project no DIEKEPU se dimasa meki ke yekevono seno KRÜTA kelie melody kidzepo pia uko tse sidi uko bu leseki hayon no grow in grace. Iketse debo pie po chatatsdi lesiki hayo petaverze. Sela Kehou kemerose lesiki hayo mezapie dimasamie nyobu vordi Christa Michael jogo silie Christa jesilie Sidi kidzem hasi si kelie zedishe ukepenyofe
chao risile ke penyofa ke riu mu por bi chao mu por ke tozo ke tsu sile ke tu sono ke kruhile ke tu la le ski ho se vorzwe ti che ke tra se vorzde le ski chiri match se ke tu zlo ke krari chile de se ke tu zlo u ko che ke zhe ma to zi pilo diri really di Kehou Kemeru ri vale ke ze ala ke penyufe tsebawe uko le sekia yunu pressure le di she BTH le si divor di she dimasame dono dimasame nyonyo si di she le di dimasame dono ke penyufe le to tseke to si ke tse she le bade je vo hojainu ugo evangelist Francis Liro Shalom Mission School no lese pressure le dishe ko hanu ugo Shalom Bible Seminary no BTH le dipo jevo hojainu missionary tsaba evangelist tsaba mu ugo Kehou pu mezabaya sekem hedi mekronyo Christa sile mozo sheri unyonyo nichume govordi ugo le sikino probadi Christa kepeleno unile Christa kelhuno unile ketse akori really di parzuwe doyapur mu sikhe simhoki dimma samenyu go bu le sikhi hayun vordi ketu KEPHRÜ silidi Christa Michael hu Jose ugo satale ke tula ugo kepetamye bahuri Christa sit tudi ler lesaki hanu kepetatse ke tu temye semor shova chiliro ugo kinep pugese ke midi sitobu Chudi OSD tsidi tsunuba sla ugo chutsole moshiri pubu ugo petesunu nipu tsidi development ma togo meza secure ka kelir ke prago pubu su ugo pubu nipu tsidi ugo petesunu sidi suko mezaba pukinumye aninobu student life supervisor tsidi Khise chapel nu mu poti ke krigono le secret progo consults uko kruhi di gilikevi use uko dono zaputsa haivorze deri Christa sikomomie tesbie Christa kino vorke to how Christa ke simie cheri Christa ke peleno tatudi Ti sonie kelhunu Christa kepelemie kelhujo sedi nichugo hasili ke vi sikete temie se samors chubalo sla nyekobu nyeko ke chanuri ke penyofeki chadi ke penyofu unyonyoko komie hepie ukobu churdi Shalom Mission School no ke petatse di kepenyofe ZHAPU tsavoli ke tu chakrasa nidi nyokobu shu chaketse menguyawe siro Christa mie kelhu jose ke pronyogo mutsi ketsum huke bako halike tu la Moroke should be was a hostel life. Hostel nobody keze kepelemie proto joko sedishe nichumie setalie musoko sedi nichumie heliketse hawham hakem ja kemie sebo. Chiketso ugo hostel yupo tsilidi tepfugo mikere pengu soru baligetuo Seseba, diri
르뇨고라 제 호스텔 포세 모르쇼세바 시로 도야푸르에 르나자모 시즐라 우골레스키노 프바즈고 KEPHRÜ 미크리 디디 메파하고 르나테프케르 누제버바 시즐라 호스텔 세 모르쇼세바 우고 제 bus sedi ke kruhiba diri bus hauri pumazare sediba ke kilamon rena punu bus puvo molegan zamu bus puvo rena punu lesa ke premier diepengula parle se kese zanyo rena no lesa ke premier pengu sorula parle le sidi kruvaza bus ko taza how po tekremetsi pumazago sedi bus fairly keliko sedi che pumazari tseleres ba diri hostel pu vorle daliro le saka premier go vor hostel no ban pibazo hostel no tichepeteu no bavuliamo temego manimo madzela mekrenyo ko unyenyo bu tichepeteu no hostel no bavuli ga tyo shuri tsere daya diri piri August, September zatie, KEPHRÜ le tivodar sezeno unionyo pivor hostel no kasa, sigatse yamushu se mengu pizza baya, sla ugo renyogola hostel potse morosho visible, hauri ugo chetawe. Zero tie headmaster pus repusade, diri ugola priority pose uko primary section mu administrative block how tsmoro sho bitade sla ke penyeva medoliro uko tisoza ke zapo uko mhodza tie hovor ke za hauzedi uko jubilee tiu zedi primary section mu administrative block la kipo tsege tyo shuri rzwe mar ke kripoliro chimu che rke tha ke kripoliro uko ke penyof ke krino uko matric result ri chitie vike hese korle de tija ha de korle amotto di chitie uko 70% ugo pass percentage di quality uniba how pete kriba mu ugo hashi kunyepo higher secondary tsidoliro Nagaland Board of School Education journaliro teacher so 75% pass percentage ba moro shuze tsiya sizla how pete modi tsike hevule getula 제 우고 매트릭 가서 줘가 고 티치 매트릭 가서 게 두골리로 매니징 보드 웨 마르디 우고부 도부 차즈파 우고 스케 매치에서 우고 엔바이런먼트리 비게 디스게 둘라 코디 도바 도부 자커르메세 트랙 누바디 우고 뉴뇨 크레사르고부 주디 우고 크루히 두신비에 우고 즈게스 츠스 게츠스리 르바 시디 트랙노 발레 바와게 다시에 라 도야푸르노 켈레리로 도야푸르노 모디 스케스무 런나노누 버 레스키노 프로고 레스키노 프로바디 매트릭 카스토즈고 스코 제조 도야푸르노 버디 ukobu hostel nobody soko mezabye Kehou cho uko mezabye ukobu hostel nobody pim KEPHRÜ khasız ketso vogetu shuleba sla tefugola liro tefugo hostel vodi tefugo hostel nobody do deri renyogola liro tie uko guest house po KEJA lesekiu sedele tsegi chibi sevordi kawagada
메크부츠 비보다 데리 슈게 쫄라비에 르뉴고 몇백무소로 vor즈고 무슨우 바게티오 수스 르제 마하고 베테 레스키우 기타티누 게후기 게크루이세디 스보고티오 르제 슬라 니고 게후 부시리 니게 차누 레스키 아울람 하르게제 마토츠 dio herkeza hakoha herkraba lebadi ke penyofa nyer tsese ya liro nimesenu nyezaza tie ke kruisero ni sedo ke kripoliro uko puke bage midi rena nat se ke krike tsunu temie crucivoria sala basko chake krike tsunu rena ke krike tsunu ta semoro shuba sala 제 바스켓 사리 물레레데 할레레데 슬라 슬리비로 바스 세컨드 핸드 바스 부조리 크로키디오 메가디 매니징 보드 코커츠 우케후 지티에 하키 우고 바스 요 게투 프레비에 게딜레스 키우 크루히겔레 라 레서 프로고 우고 니 세바 르세바 딜레 무 Lesser premier, Pia Boston naked tests the Mekrinogu, Pana Bubarba Geda, Tiuno, Kehou Basu get to Previa, get to look at Kruhikesla, Kehou Pezibawe. 0. Ugo, Jie Tenuko, Renuko Zevordi, Metric Hasaka to go Zevordi, Ukobu. Hostel no body special class ko attend savo doliro seko zebagetyo zao yo seko zebagetyo ri uke hunno rego humie parli di chu uko pezatsdi Khise tevari katolase uko zedi katolase die prele musu pocha whatsappie uko kiesegetse 시즈 호parli 도로 우니 세다바 슬라 니고 게찬리 수 시즈부 우고니뇨 르미호 부 시즈부 부노 parli 도로 우니 세드웨 티 샬롬 미션 스쿨 라 Putiche dioba checker Pakrikas the Sozapuzla Hugo Shalom Mission School no Uke Husunu Tepi Fagabago Gazapia Hewu Uti Hauno Auto Checker Crickets Savoye Uke Sika Lepo Badi Senyogo Zeka Zagli Bamo KETHODIE risipe sudi su diri vatsapenyo koze ke zagile bamo deri musla sherdi DIEKEPU THEJAO senyudi uza cheke segi mahalle rese ukem hase mu sherdi THEJAO ri Pekawa Khise Kenudo Pizitirizo Deri Ketodo Lesson Pitor Kerüsuo chapter Kenya verse Tepfeno Ngukilia Deri Nyokoe Kedakelia Seye Kedizyevo Kemesa Seye Uke penyofa vieketa temiezo. Suse ke zinunu nieko kiepie. Poke zye ungo pi zochu no shile. Kedao mhato ke vi ke zago pupie miepesile ke tu lazo. Ici. Cela que penyofa u kiebie ubu Christa mietsugelie
u kiepie ubu potemie tsekelie ubu poke vi ke za ko pubie mi kiesele ke tula u kiekelie su haidingulie sela ke penyufa ke crie ke penyufa ngu ke mezie vogeta ti chihidia tepfugo UBC c'est que lié ti hit dia te fodonu ou que penyve que hu hao ginu pour que tsi que vi pour THEJA pe ou que tse que hu hao ginu que hu kroto ginu chata que vi que tepfu mu que kruhi que tse ngulia que tse ko ce ko ou que ni ce que c'est laissé dit ce que c'est n'y cause que ça se doit dire cher t'allez ti chenye po que te thadi he tenya te fe ki British me sarkariye wakanu po selio bao que dise que hura vorlie mus ki zedishe nagamie seye que kri que tsego vordi que hura taun nul huvele mu reli di nagamie tribe que kri que tsego u Kehou ki sedele angami me zo que tswe angami me vor que hura taun nul hu que tugo utyo puti que cha utyo Kehou ki puri sedele mozovor ugo microbo que petrolidi mission chapel nenu Kehulia angami microbo mo tenye dino que fesilia que tsukrobo mission chapel nu que penyufer shulia diria how chapel po moliro Kehou ki pudi po pastor po deacon board po ba sitse bayamo diobadu Khise Kehou no tenye dino nu Kehulia TSALI English service balia mu dioba sheza dinhe us yoni ko tenu ko Kehulia sivordi ti chinye po kretepfadi hetenya seje tenye jinunu ke facility ke pekrodi mission chapel nunu ke penyofer sho ke ba ukronye krobo ke ze ke dorhelidi UBC sedese de sununu ukobu UBC nunu cheketso THEJA ke penyofer THEJA ke penyofer ke krie siro ke pelemie kroto nunu mie honyo ho krie ke tse honyo ho ke tsi ke vi ako ha nguli di ke ke tso UBC nunu unidi ke ze ke pe proverzwe setigi Kohima college Hanubaya tetsa Hanubaya mo UBC sede ke liye Kohima college nu pira hamaseki classroom pununu sede ke liye tisu nunu very UBC nu tse propo tsedi borje musala azo tsuwe tse prokewe se bude mu nyoko UBC nu bor ke hulia ke tse ke krigo kiri hewe THEJA ngu krak tu ke tamide idi lady unibawe uko UBC nu ke huai vor ke ze ke penyo ki debri uko krisishi ke hulia to ke vi tomi bie uke hu tse Sunday school ke peta ke vi tomi bie uke hu tse ye toke krigo ke tsno tenyu go kro toke se Kesar go kro toke se tepu go kro toke se hakor tsme mi ke ze ki debri unimu unumuga ki debri ke penyu fe pejega UBC nunu Kehou NYIEPOU lieto Kehou lieto ke vi se pardi
베케히라 무스케스무 게후고 너 가슬레게즈 기데브리 우니가 UBC는 우미시너리미에 게제비에 인디아누즈모 자주 시리 하키케 페뇨키 시리 케페치케 투누 시리 베타슬리게즈 하콜라 기테 데브리 우고 케페뇨프 세몰리건즈가 우케페뇨프 게크리에 지우 우케후 세데게스 우크르니고 마르세디 UBC부 티에게조 리케바 게후부츠디 우쿠부 게백로케바 하콜라 게페뇨프 베지에 무 게페뇨프 테지에 게크랄리켈호바웨 우고 게후치디 티치에 우고 주빌리 티치 헤뱅우 찔리겠다 니우니 저디 티치 헤뱅우 쏠리겠다 니우니 저디 말허무 말레메도 피제 하이게즈티누 우고 보게타 제고 레디 운니 운누메 게페뇨프체 보게토 티고 라 우케 메르니디 운누메 게자 티하우누 제도 포티케 ጆ부세디 마케크라이 폴리스 로데 포티케 ጆ부세디 뇨코제 우코케후 디보 메호스네 UBC 세데게 스미고 UBC 자타 디보보 가세 술리로 크리스타누 KEZEPU KETSHE 크리스타누 KEZEPU KETSHE UBC 세대가 스미고에 우코부 UBC는 크리스타 기 KEZEPU 츠디 케페크로게바 수맹무디 크리스타누 KEZEPU KETSHE 호피에 우코 게후 디보츠스 우고 주빌리 보니조디 우도즈체 우마르도니르 즈게츠티누 우고 게후 디보하와세 웨메푸푸케츠 우케솔라스리 비니에 게츠레디 슈세니고 치세야 크리스타노 KEZEPU KETSHE 크리스타노노 메제디 케페크로디 포츠달리로 아 크리스타노 발레몰리로 아케티포 메디 크리스타노는 메제케페크로 디포츠레두가 슬라 우고 주빌리 니게다 모제 웨미 부부케체 우게토케 살라스게 우고 크리스타노 바다무모가 왜 크리스타노 바달리로 크리스타 리 운누바죠 무 시겔리기노 크리스타제 케페룰레도 크리스타제 케페루 크리스타미에 츠디 솔라 우테푸즈 umhotsatsi ukepenyove zekertse ukepenyove ki kechatse umenguko kemicheko unukeshuko sevor ukepenyove ki rekro umejimelogete umhotsatsi sie silia dere we ukepenyove retsegetu Homo, lakipo, ukepenyo fubu ugretsegetse tiu kasilimonta yamo kishi. Ukepenyo fu ugretsegetse, ukepenyo feu, renelemonta, decidi po diezeno, tioselemogeta tiniamo kishi. Kristanu, nu,
kephru di puchba doliro we Kristanu body puze kephru molegenze mu Kristaze kephru ketse very purchdo mu puburi urts ketse tikase mu po urts liro very pudyeze pudyelidi kephru ketse no tasmorosho mu sala uko kezedi jubilee ni getam hoje UBC no vor kepekrolea ketse meko we mi pupu ketse ugino a Krista gibade mu Krista agibade to shu experience tu shu sit to the ukelunu shu sit to the vo jubilee ni lero uko jubilee new uko la pocha ni tule zotin he ketse mere mu uko sikeli ginu UBC sedekese Ukraine ko umoje keri meko mekakari uze bamode ke uze ke kode ke penyu fakin relide deri soko UBC ke di pochala UBC sedesesi uko su uko kameruri vatsoletinhe ze lady house nyokoze ke zatawe we Kristagi bakle ginurabi UBC mitiu zokele zotyo uko UBC chatale suno uko UBC sedeke sugo uke hu mitiuri prabye uko tse UBC mitiuro Kristanu no kaze po chidi uke penyo fe krie po die krie mu po temie krie geche ke ri ke hu po chitwo haupie UBC ke hu mitio chidi UBC sedeke semeko UBC pesiezewe Kristanu no kaze po chidi uke penyo fe krie po die krie mu po temie krie geche ke ri ke hu po chitwo si UBC how UBC mitio je uko kezedi mi pubo geche Krista gi bap prele di Krista nu keze poche di UBC mitio tse kele tsike jubilee divorce ke tsno uko jubilee lam har umengu ke kra jubilee mato ke kra meli ushiri po program hawa sedi ke create se uke penye faki THEJA chamur kruzemeche diri honori uko size tuzo mu silike ke penye faki makeja uko makeja le medodi uke penye faki makeja chalike makeshi me puze temye nudo potela zeshi temye kelle there's no limit the human mind has no limit temye kelle potela zeshi diri nyoko UBC chatale suno presoliro UBC kelle idi chakre kenye petov kesunu ukobu ke penyofuki makeza chalinyudi ke hu sede ke semikwe ke kilamono uke penyofa wellele ke viki jas se ke tsibye utslevi je human mind has no limit temyekele poteladze
이봐 들이 포텔라케즈 테미켈레 포텔라케즈 하우 모리 하우 기자 세게즈 우케 페뉴페 스비에 우고 츠슬레케 비케 페뉴페 슬라 우고 ke penyuva keze ke pekro ke peche ke pekro keze kristano keze putsidi kristala ma ke vi svoke tinu ma ke za ke cha re unuja unumeya di ugo ke penyuva bu ugo krusnyudi pula ma to ke za rke unu hargo bie petsidi sugo ginu ke penyuva bie petsoa hiki ugo ke penyuva le pe jadi ma ke zar rdoe puti haula ngukele la nyuko pezie mu ugo hie dioba puti hause ke penyuva ki Shalom Mission School la umeje melole di tu ketse dato de tu njet senya banovo nyekiti ki nouveau shiri Nieko Kehou Bobushiri, Shalom Mission School, Hayoa, Niekachano Hayoa, Lesiki Hayoa Varakratudi, Uke Penyofabu, Uke Hu Ginu, Lesiki Hayose, Po Dilekevi, Mato, Tse, Dilekevi, Kazagavonu, Lesiki, Project Meyebo, Kazapu Tseletενedi, Nieko Kichayoe, Nyobizie. Pezie ke betao, no tiedo, UBC Kehou diabo sedi ke pele mi go pete, che ke salasha ke chenu, haki baguri mu kiti kinunu, Kehou ke ba go pete te jangu pregelie peliwe, pezie mu nyebubu jabien zichi. Ugo che pete ke ze siatali di THEJA TSALI kelili don me. Shall we all stand as we sing the closing hymn? Saliku krekini di hisoro tefe.
Salido. Hego che crie che messa Niepu Jehovah. Hego zevori jedo. Hego bu nrshogile agola che tejibi nziawe. No Niepu kerli ti sozaho bi hego zesa. Mu hego bu Niepu nrkra che sala ligivi. Hales ligivi. Jusiro Niepu che teje tetseteru bi nziligivi. Puti hago bi hego ketzla ke teje bi nzia. Hego rosho jedo Niepu tsebi nzigesa. Ke TSALI nu hego nun go sen gear krogesa ke chanu. Ndie progelie ndie ke pu ke kegelie betego ogi. THEJAO balye. Niepu hego bu tolaga panu. Nsi sakogelie mietse. Pihabon penyo sakogelie mietse. Nkreget sakogelie mietse di. Jedo Niepu tetsa hakyanu tola palige dola. No kiga zibunu hego tsesi. No kiga zibunu hego chesesi hego bu. Sunu Niepu tyoki hesagelie mi tsabije. ZHAPU nyeto purhike kriga zinu. Hego tsamor shugaze. Nun sogosiri disozaho hazedi. Niepu hego sogosiri lega salalewe. Zra Niepu hego lieto ndilike view pia zagazam hato ke kriga zipetenu. Mubahu shiri Shalom Mission School lieto honu. Ja gesagim he no vorga jo tigonu. Ja sasaje mu hego kremerdi Niepu Jehovah. Haidin ZHAPU ke tsunu diolapa dio. No krosagilitsile. Hego haidin Niepu Jehovah medoliro. Diobado ke sa punulaledi no higo pellegesa mato suko suitsla vodio. Niepu no higo modziriele. Higo kelhu sele. Higo kelhu lile munipu higo bu nke simie nke pelemie tsedi. ZHAPU kelhu lu pelasege diola. Niepu no diobado higo modzza. Higo himato tsla voge zenu no cross munon tio zai tsegilie tselije. Jehe lu hau ke kogedanu. Niepu Jesu Christa nguge meje uge penyo feke krie jiu ke masaru fer krotoge tsubu jeri mu ke chache heze tu gilu tsije Jesu Christa gala gilu zanu chayawe. Amen.